Jeste brojni danas provamo u Djep.io. Danas mi igramo jednu zanimljivu igrač kako se već zove Djep.io. Ljudi moji, ova Djep.io je zanimljiva igrica. Kao što vidite, oni će mene sad razbiti. Ja sam sad ovdje 45. level i baš sam jak, da kažem. I imali pomoći, ne, ovo je onaj teški, ne, ovo je ona teška mašina, ne, brzo beži ovdje. I vi, drugovi, molim te, pomozite. Ovaj mi se zove ubijica, baš je slab. I zašto ja ne mogu da priđem 45. level? Vidite? Uvijek sam slab. Nikad neću biti 45. 50. 46. level, 50. Bilo koji level. Nikad neću preći, ne zaboravite na to. Da meni više ne trebaju ove. Vidite? O ne, ovog trebam ja razbiti. Ne, please, beži, ne. Uže malo. Ej, kako bi volao dali. Crvene kugle stižu, ne, plave kugle stižu, razbiše mene, plave kugle me razbiše. A da regeneriraj se ti. Machine gun. Vidite koje sam ja već mjesto 27. Ne vidi se ovdje baš mjesto. Idem da ubijem toga tu. Tog čovjeka. Evo ga. Ovdje ispucaj malo i nisam dobio. Nisam rekao da ne možeš nikada dobiti. Vidite, moje kuglice su baš debele i baš jake. Aj što si spor. Jo, majkice. Sad znam. Ja trebam ljude da bijem. Da bi se regenerirao. Da bi bio dobar level. Ne mogu sad ove plave. I ja moram ovog čoveka da ubijem kao što vidite. I moram u svoju bazu da odem. Jer ja trebam da se prvo regeneriram. I ljudi kao što vidite. Vidite ovdje plave kockice, a ja ovdje trebam da bežim. Bolje ti beži, game, b. I ljudi, kao što vidite, Djep.io je najzabavnija igrica, samo mrzim ovo što su puno ovi loptica, bolje ja pucam. 45. level, sprayer. Dobro, tako to. Ovaj je... Bolje da pobegnem od ovoga. Milion loptica se skuplja ovdje i zbog toga mi baguje. Ljudi, kao što vidite, ovdje može da baguje, baš dosadno. Evo ga tamo čovjek, ovdje pokaže znak. Bolje ovdje pucajte, ljudi. Vidim tu neki znak. Čoveče, mili. Taj znak je već pametan. Taj čovjek se zove Leader, glavni. Ko je to glavni? Oh my god. Ubio ovog čovjeka. Ne beži mi, baš je slab. Ne beži mi. Please, ne beži. Ne beži mi, fališ mi ti.
Ti si ovdje jedini da mi profališ. U Naming Tank je ovdje najviše pokupio. Kao što vidite, mi moramo znači da pucamo samo ljude, ne možemo da upucamo ovo. Vidiš, ne dobije nam se level. Prvo morate ljude zato što ste 45. level, ovo je onaj slabiji. Mislim onaj jaki, ono što puca po 4 kuglice, znam ovoga. Samo mu ovo uništi, ja sam jači od njega. I molim te čuti. Aj, Jesse! Gdje je? Ej, gdje je? Onda gdje ste više? Evo ga. A tu si mi se snašao, jel? A tu si mi se snašao matching gun. Tu mi se snašao matching gun. Aj, ovo tebi drugovi pomažu. Ma drugovi ti pomažu. Samo ja da ovo uništim, da ovo ne pokupi. Ma drugovi ti pomažu. Idem ja kod kuće. Ma drugovi ti pomažu. Beži! Drugovi mu pomažu. One. Brzo kući. To, moji drugovi. Hajde, pomogni. Ne ispucaš se, regeneriraj se. Mohamede, beži kući. I pucite ovog čovjeka sad. Cijelo vrijeme Muhamed puca. Da nikad ne može da se snađe. Evo ga. Tu su lopte. I ja sam se malo regenerirao. Samo čekaj da te ne ubiju ove lopte. Evo ga. Ne. Zamalo, ne. Loptice. Plave loptice. Evo vam malo crvenija. Da vi malo uginite. Ne! Plavi. Bežite kući. Ne. Napad plavija. Napadnite plave. Pa napadi plavog, čoveče debeli. Gledaj, ne umijeju da napadnu plavog. Ne! Ubi ovo. Sprajer sam ja. A i ne mogu ništa ubiti. Evo ga čovjek. Ovo sam ja jednog dana bio i bolje da sam i sad. Ne, društvo, pomoć. Društvo, pomoć. Please, pomoć, društvo. Čuti. Vidite koje sam mjesto, oh my god. Samo ovdje. Čuti. Ne! Za malo me ubiš, regeneriraj se. Ja sam se malo regenerirao. Eto ga, sad sam se cijelo regenerirao. I idem da napadnem ovog slabog. Kao što vidite, to je slabi. I ovdje onaj jaki. Što me je za malo popicao. Opet jaki, ne. Opet jake puške. Oh my god. Pucaj ovo.